Tribunal Constitucional Pleno, chunka iskaypata audiencia pública remota nisqata hisp'ikachisqa. Hinaspa kimsa chunka constitucional hatipaykunata votanapaq saqiykusqa. Kay mañakuykunam hamun Perú suyunchikpa llaqta ukumanta. Expediente 00631-2016-PA/TC Yupaywan, demanda de amparo nisqata hatipayta hallarisqaku. Kaytam churaykusqa Juan Turpo Puma, aswanja comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Kuntrampi. Colegiado saqiykusqa chunka pusaq amparo hatipaykunata votanankupaq. Chunka hukniyuq habeas corpus hatipayta, hinallataq huk habeas data nisqanchikta. Kaykunam hamunku kay sulka suyukunamanta: Ancash, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lima, Santa, San Martín, hinallataq Piuramanta. Kay audiencia pública nisqanchiktam hisp'ikachisqaku umalliq Marianela Ledesma Narváez. Hinallataq magistradokuna Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera.